Dobro. Dobro, vidiš, evo recimo, naše gledatelje, iako ja mislim da oni to većina znaju, zanima kakva je tvoja definicija Babilona, koji se često spominje u tvojim videima, kako bi ti sam svojim riječima to opisao? Evo, baš meni je strahovito drago da si mi postavio to pitanje, vidiš. Jer obično ljudi mene napadaju, pričaš protiv Babilona, a ovo je Babilon. Znači, svaki ima svoju verziju šta je Babilon. Sad ću ja najviše objasniti. Po meni je Babilon kukavičluk, po meni je Babilon neumjerenost, pohlepa, to je meni Babilon. Daći ti jedan konkretan primjer. Znači, ti imaš telefon, tako? Imaš mobitel iPhone 7, 11, koji je se izašao, nemam pojma. Znači, dogodine izađe 12, ti ga moraš kupiti, odmah. To je meni Babilon. Ja nema ništa protiv da ti imaš jedan mobitel. I da ti taj mobitel trošiš, kad ga potrošiš, kad više ne može da kupiš drugi. To meni nije Babilon. Meni je Babilon kad ti svake godine to pratiš. Meni je Babilon kad imaš puno normal robe koju ne nosiš. Meni je Babilon, znaš kad ljudi pretjerivaju u tom konzumentizmu, znači daj, to je Babilon. Ako si ti umjeren, ti nećeš nikoga s umjerenošću ugroziti, znaš. Da. To je Babilon, to je meni definicija Babilona. Pa eto onda da te pitam, recimo, je li imaš nekakvo, možda totalni anti-Babilon, znači nekakvo malo veselje sa svojih pustolovina putovanja, koja se ponavlja, tipa događaj, taman prije zavoja nego vidiš Machu Picchu prvi puta, ili kad znaš da to slijedi, to sam ja naveo oko primjera, neku takvu sitnicu, sitno veselje, jer svi znamo da su to vjerojatno i najljepše stvari u životu, te sitnice kojima se veselimo unaprijed. Mislim, koje proživljavamo često, ako si me razumio. Nisam te razumio, daj ponovim. Znači, da li imaš nekakvu tu sitnicu na putovanjima, koja se i ponavlja često, nezavisno o tome gdje si, koja te posebno veseli, koja je možda čak i svakodnevni doživljaj, ali koja je onako tebi mala sitnica koja ti čini dan ljepšim, koja ti čini putovanje. Neku rutinu. Da, koja je, da. Pa to ti je Zion koji ja govorim. Znači imaš Babilon, imaš Zion. To su ti kratki, mali trenuci savršenstva. Aha. A oni se događaju stalno. To što si rekao, znači, dođeš u neku, ne znam, na neko prvi put na neko mjesto vidiš nešto, to te oduševi. Onda, ne znam, makneš se malo negdje drugo pa te opet nešto oduševi. Onda vidiš, ne znam, prosijaka koji od sebe tebi hoće dati. Pa to su Zion trenuci, to je anti-Babilon, to je ono za šta se vridi postati bolja osoba, kužiš.